Muthenya umwe thutha wa President Uhuru Kenyatta tindikana mbere watho wa kafyu na matuko mangĩ 60 maria mokite ikinya riri niriyukitio na mucayo munene ciama itiganire cia onjoria na iria irauga ikoretwo ihatikitwo ni watho uyu na njira nene makiria kuma riria wambi ukorwo kihuthika bururi-ini. Rungu rwa utongoria wa ciama itiganite kuma oro iria cia irabu mikawa irio boda gatagati ka ingi atongoria ni monanitie kimako kiao ni ikinyo kia riri gukuma kiugo ria guthinekania biacara ciao haria itigaririire ta uria muikari giti wa kiama kia ene irabu na mikawa nikio Baritanwe Simon Njoroge aratariria ira ni kurarutirwo mawatho ati nyinge kafyu thi na mbere thiku 60 kiu ni kimako kinene muno bomenya kuria biacara ici kukura cikombaga bia mabengi-ini ona ithuĩ no kuo tukombaga uria marihaga na ithuĩ no guo turihaga ni tukwenda thirikari icirie ringi tondu kuga kuhingaga ati o hindi ciothe ni kambio thainya kuhingwo uyo tio solution riu solution tuhingure economy na andu itumetikire guthecwo cindano na turi na concern nene muno ira ihutitie hospitality kana ahoria biacara a mikawa ni tondu ithire ithu twikaga delivery ciothe cia product ciao na aingĩ tu ni makoretwo makirusi mawira mao na ni twoire biacara ino ya kibikibi na mikawa ta biacara tuweka investment angĩ tukigura makibikibi no nĩ wa kwaga delivery cio cia mikawa ni tukoretwo tugitunyo kibikibi citu ni aria matukombithitie na ũguo tugakorwo tugithii hathara nene muno gwata gukorwo makenereire mamwe ma mawatho na maria mathengetio ni thirikari hari thekta ici ciothe guku bururi-ini mitugo ya honge imwe cia ugitiri gukorwo ikioya mieke ino ya mawatho maya ma thirikari kunyarira aria mararuta wonjoria guku bururi-ini ni kironda kingi na kiria kiratogota ngoro-ini cia onjoria ya gwakia gwatuka kiria tukuga ni ati the security apparatus they have been very selective toro ni ukuona gwe kundu irabu uria chairman witu augire kwi bad apples mararuta wira mathaa 24 maratunegenera utuko na muthenya no ithuĩ arĩmi anini tukahotomio tukahinyĩrĩrio na nĩ tukwenda thirikari through our president ituhingũrĩre economy. So kwanza ni kumshukuru Waziri Najib Balala kwa sababu ya kupatia wenye mikahawa nafasi ya kufanya biashara zao mpaka saa 3. Kile ambacho tumeona kikiendelea ni ya kwamba bado wanachama wetu nchini wanaendelea kushikwa na kuwa harassed wakifunga maeneo yao ya burudani midani ya saa 3. Na niguo gutigirira ati thirikari ni yaigwa mugambo wa onjoria yani mathingatite nyumba ya iciriro ni obunge ikorwo igiuka kumahatura na njira ya gukorwo ikiaririria na gukorwo ikihitukia mamwe ma mawatho na maria mari mbere yayo maria morotithiriirio gutigirira ati bururi no wakorwo ukihinguka hari maundu megie wonjoria guku makiuga ati maundu megie utambia wa njanjo gatagati ka Kenya no kio kihonia kiria kingitigirira bururi uyu no wakorwo ugitiria maruru maria makoretwo kuo kwa ihinda make ng'ukio gwatigia corona tuco tuhingure economy na andu itumetikire guthecwo cindano na cindano citikwigwirwo ati cindano cigutwarwo thibitari wakorwo ni kuria boda cire cindano ni yuke hau wakorwo ni kuria thoko-ini cindano ni yuke hau vaccination mathecerwo hau wakorwo ni andu irabu tukuhota gwibanga. A wake up call maybe to our parliament because the executive has been using maybe its role by trying maybe to belittle the common mwananchi. The parliament should work hard maybe to ensure that the executive is being checked on how it is operating concerning the issue of curfew. Leo tuna mjadala bungeni ambao Mheshimiwa Honorable Sharif mbunge wa Mvita amekuja nao ambao ni mswada wa kuongea ama wa kuamrisha serikali itupatie nafasi ili tuweze kufanya biashara yetu na tuondoe COVID restrictions. So kile tunaomba ni ya kwamba wabunge wote waingie bunge na wasupport ule mjadala. Hado-ini Hawega TV kuma guku Nairobi. Njitagwo Kamau wa Nyaguthie.